Rumba to the people. Bathi khona abantu khona mayirumba ingekho hayi kunane. King Nation. Yaphela mpintshi yami. Siyabulala kuphila. Uyazizwa zerumba. Impendulo zakho ukuthi siyabulala ngokuphila. Uyabulala ngokuphila mntana wami. Kanjani? Banjani eGoli? Hayi, eGoli kumnandi kakhulu. Ubuye nini? Sengila 2 days. Usaseyinjive fresh. Ngizachaza vele babe ngikhombela nxa bembona. Wena siyani nje? Hayi ngisakhombeleka namanje. Usakhombeleka. Kunjani kodwa eJohannesburg? Hayi sisancenga noma besisekela. Hey nigijima. Besithi singazahlali kodwa hayi sizayibambile. Nizayibambile. Yeah. Nigijima njalo nje mpintshi. Hayi sinjani nto kubaleka. Hey madoda. Elokuzalwa mbani kehle? Igama Nation wakwaNgwenya. Oh ngisitshela. Sawakwena. Uyazazi izithakazelo zangini? Zithini? Iqala khona apho mase besithi sitshela sebefuna ucela imali. Obayi no mama lawa. Zithini? Hayi kusigadla ngamagagasi. Right. Uhlase. Mzela ulandela ungawulandela uyazibambeleka kanti uma dloku uzilethayo lapho sokusondele siyakuginya. Angeke sikuchiya akukho okungcwelileyo kithi. Lezo ngezerumba ke lezi. Lezo ziedeli lezi. Bingeleli sizwe khehla bakulalele. Salibonani balaleli emakhaya abingelela uKing Nation kanti oqala ngisho ukuthi ngilithanda lonke elithanda umsebenzi engwenzayo sengathi ngaqhubeka lingisupporta injongo yokujabula esikwenza sikwenza ngenhloso yokuthi lijabule sengathi lingahlala lijabulile lapho sesithe sakwenza. Ikokonoko igagasi liyabhodla sihamba nayo King Nation for the very first time on Skies Metro FM. Sithe khona simdonsa ngoba umuntu mayisenza into enhle siyamdonsa sithi hoza ube semehlweni abantu bakwazi ukubona. Khehla uhlala ulile ukhala. Kusocial media uyavukalela. Nginjalo ngathi ngenyembesi no. Ihlala kabi ebantwini abajayele ukubona abantu abadedisa. Alright. Mina ngingumfana lwana ongazange akavume. Right. Anything. So ngilendlela yokuthatha umuntu ngimbeke endaweni yakhe. So umuntu uyabe ngazwanga ukuthi umuntu lana sengimbeke endaweni yakhe. Ngabona ngani yadedesa. Ngingumfana lenkani kakhulu. I character ukuthi umuntu mayengathi ngathi asizwani ngimbeke endaweni yakhe. Injalo. Nakho ke. Umuntu engahamba endleleni yami ngiyasusa yena ngingasuki mina. Because ngingathi ngibona ukuthi nansi sigumunga singilimazile ngiyihambe ecele ngathola idwala into engengazukisusa so ngicabanga ukususe sigumunga bese ngiyaqhubeka endlela. Mina uyabona usuhle uyabona ukuthi makonya khehla ma ungahlangana nentokazi uyivale la emgwaqweni ithi I love at first sight yikho lokho asekwenzekile. Yes, just melted my heart angazi why zengihle ngamthanda kakhulu King Nation for the very siyaqala ukuhlangana namhlanje liqiniso eliyazwa mhla but inhliziyo yami siyithethe asuyitshonjile luqala ngapho uhambo khehla lomculo. Uhambo lomculo kusho khona ukuthi kimi luqala ngimncane kodwa angizange ngabakwazi ukuthi luyaqala mangabe lwaluzoqala. Ngikhule nje ngingumfana obethanda ukuhlabela kanti ke inkonzo ebengikhonza ngalesi sikhathi ibe inkonzo yokuhlabela. 12 apostoli. Ngoba ngiyazi kuyahlatshelwa ke. Nakhona ubaba ongizalayo bekuthanda ukuthi ngihlabele vele enkonzweni. Right. So ngilokutshela abantu sometimes ukuthi wenze into enhle ebantwini iba ngumuntu olembonani ukuthi ubuke. Mina ngikhule ngingumfana kade fisa ukuthi nxa ihlabela ngizwe umuntu enkonzweni sithi awu Nation yamdlula ubani. So into lani bengikhuthaza ukuthi lalo ingoma echurch bengihlabela ukuthi ibe mnandi enkonzweni. So ngakhula lakho ma kade ngilalela ngezami indlebe emculweni yonke akade khona njengomuntu akade ethanda ukuhlabela. Umculo kade ngiuzwa ungena ukuthi ngawuzwa. Bengisiza umculo wamaskandi. Lapho esonto lahlabela ziphi ingoma? Eze gospel. Awujayi ngiyakuvumela. Vumele mdala amfuna umuntu kahle olibhimbi. Angizwani lamabhimbi. Nangiyazi ngiyakuvumela. All right. Yazi ingoma elulu ukuthi ngihlabelele nje abantu abathanda ukumbona la kudla. Lethi thanana. Undodana. Uyalo ukuthi ayuhlule ndlela. All right. Ngelizwi nje elinganilichile nje umuntu ade ebuyile nje. Dana lo wena ndodana ka Davida usababa abafileyo ngekamala yo inkosi
yesahlele Samaria donjani wakho Jacobe thola kukhona wesifazana wamcela amanzi umsindisi waseyalo wesifazana angeke ngunike amanzi ngoba wena ungumjuda phela mina ngingumSamaria. Hey, King Nation in the house. Makonya kuhle lokho. Qakeza phela ntokazi. Ngikayizwa njani? Thina siqakeza lapha esela khona. Ivoice mnandi. Bengifuna ukukuzwa ke. Uyayazi into yakho, uyayenza into yakho. Nokuhle kakhulu sihlezi nawe. So udecide nini khehle ukuthi hayi mina sengifuna ukungena professional emculweni. Into yokufuna ukungena professional emculweni. Ngiqale lapho ngo2017. 2017. Okay. Ngifuna ukungena emculweni bengizama ukuziminyezela ebantwini akade mbabona besezinto omculo. Ukuthi ngingene ngalesikhathi bengakhethi ukuthi loba yini. Akade besithi siyenze besingayenza ngoba ngeke ngaba lokucule imbubi sengiculela amapholisa aseNyamendlovu. Ngaleso sikhathi lapho ngakhuluma ngabaphathi mangidorisi. Bebe ngithatha nje bethi ngizocula. Makusiba nama event ngicule into yakhona abantu nje bevuma ukuthi amfana lo uyacula ngikwenza lokho sengingumuntu owakholelwa engomeni zemaskandi sengize ngathenga le box guitar mangithenga i-box guitar ukuthi ufunde ngingumuntu lano lento ukuthi ngiyabe mfisa ukuthi ngabe kuyenzeka ngizenzele yonke into ngokuzama ngithe inkatari kungela teacher kimi ozamfundisa but ngilento ukuthi ikatari ngizagcina ngichaya ngiyatandaricha ikatari kusukisela ngo2017 kuze kufike umnyaka ka2019 lokho ngifisa ukuthi ngayichaya ikatari ngingakabi yazi kahle ngoba bengasitholi vele isikhathi sokuthi namhlanje ngifuna ukuzivalela le katari bengayishanga isikhathi mase ngibona endlini kuze kwenzeka ukuthi ngiyenza icala mbotshwe that khaqa sokungu20 hayi nami ngiphosa ngakubona lokho namhlanje la ubhozo wabotshwa indlela lami yabotshwa kuthi ngomnyaka ka2019 lapha ngenza icala ngibotshwe sibotshwa nje laphana sibanenge abanye belibalekela icala labo ngisale phakathi uvume amvumanga ngagwetshwa njalo nje ngisala okay alright bengithathe bemfake endaweni eyintilomo mase ngiphakathi laphana ngahlala maybe inyanga ezingu3 ngilendlela ukuthi maybe ngingamuntu engenza iplan aphume kuthengela ilanga bonke lapha kamphumi vele iminyaka le yabangiqambe yona ngaphumanga so kumele umuntu nje ayamukele isimo sengamukela isimo ngacela ukutransfer ejele cause bese ngisejele iAnju prison ngacela ngabatshela ukuthi ijele leliseduzana lapha enhlala khona angisoze ngikwanisa ngiyabe ngibona abantu bakithi ngiyagcina siba lo mcabango ngokubaleka bahle bantshela bathi nxa lo mcabango njalo ngcono usuhambise emajela lomduli wabatshela wathi sengingabaleka lapha ngabona umuntu ungafuni i-free space phela anje kubethe umoya ngale umoya wawuchala phana abaningi bafuna ukuyale wena uthi uyale umoya wawuchala phana omkhulu kakhulu ngangicatshulwa ukuthi uyakwanisa ukubona lo munye umuntu akade liphila lonke phandle edlula ungelamandla ukuthi uthi ngicela udlule la so njengomfana owayezinakekela ngase ngizimisele ukuqeda into liyana ngendlela ngase ngiqeda ngayo kodwa izinto ezase zimphambanisa ngase ngifuna ukuthi ngisuke kizo so but ba understand bangisusa bangisa Grey prison okay ungumakhelwa nami angisayikhulumanga sekunanzelela ukuthi jeleli ngisiyansinda ngisejolojo nje umuntu wayehamba eloku ikatari kwakhe ngacela ku-officer in charge wayekhona ukuthi ngicela ukuthi ngithola ikatari yami ukuthi ngibe njani ngizichayela la kazange yale ngayila so sengitransfer nje ngiseAnju ngomuntu osehamba lana le katari yakhe manga bochelo jolojo manga ngifika ijele ngangifika ngalo ngithwele ikatari wonke umuntu wayebuza kanti umculi uyacula bengani banyethuka wethu acula ngangayali ngoba into yokucula ngase ngizwe ukuthi khona ukuthi hayi ngiyacula mina wethu uyacula mayicula ngithi ngicula uMaskandi bengithathe bemfake kuma position la abantu abacula ejele bengisusa lapha eAnju ngiyangaphi eko Grey prison mangifika ko Grey ngenxa ukuthi ngeke ngakhuluma inkulumo yami ngale Anju ukuthi umoya wokubaleka uyanyenyela ngase mfaka iskepe ngase ngifaka iskepe
i Grey Prison bayinanzelela ukuthi incane emuntwini olomoya ukubaleka akubaleke hayi ungabahlupha Oh, alright. I-security yakho nithe imbona khanye ikhayili warrant lami yapha yabona ukuthi no lo ufuna umdulo right but ngaleso sikhathi bakwenza kanti bayangikhuphula because mina ngizohlala ngilibonga nje ejele ngisho ukuthi abantu bonke abasejele ngabe baba lomqondo engaba lawo mabe ngena bazaba yilento esengiyona mina mabe bengiqhuba bangisa ngaphi eKami angiyazi iKami lijele vele ngikhule ngilesaba ngasiza ukuthi umuntu seKami nithe mfika ngingena e-reception ngezwe umsindo omkhulu kakhulu ngezwe umsindo so kwakubuya wonke umuntu sibotshwa mkhaya ngabe lithwelele katari lengabazi ayi ukogajele bembuzo uyenza ngani hayi mina umuntu uculana uMaskandi ngase nguzama ke kuyikatari koMaskandi sokungani sokuzwakala ungakuchaya phambi kwamagajele bethi hayi angithi vele into iyabonakala ukuthi lapha ikhona so ukufika kwami kwakule qembu vele beliculela uMaskandi kwasokuthi njoba vele abantu mabesejele amajele yakho transfer oruphume isikhathi sakho siphele so ngithe ngifika ngathola ukuthi kule qembu akade liholwa ngumfana ngilibala igama lakhe kwathiwa se transfer ngapi medium ngoba ayisezophuma ijele seliseleli ngela vocalist sokumele unithathe off ngizovela abantu bonke bantshela ngalo because amagajele ngasithi uyacula bathi cula khona uquthile bekutesta bezovela into yakhona ngiyenza ngokwezinga kodwa yibulale bangiqhubela iqembu lelana iqembu lelana kwakuthiwa babelibiza ngegama elithi amakhweza amahle Okay. engalithola khona ngale thola abafana amakhweza amahle ayi nxa ngifika laphana benjabulile ngibabuza ingoma zabo benjela ingoma zabo ngizicule njengokuba hayi but ngizwe ukuthi into yakhona ayikho ezingeni hayi sengiliphiwe iqembu qhubeke leqembu lelana sicule kube kuhle umoya okuncindezeleka angisukanga lawo kathesi ngizakutsho lokhu yikho ngilesibindi so mangisejele laphana ngithola kulamaqembu ayifika 20 umuntu okwaze ka maximum kulamaqembu ahlanganisa imbube le gospel kunjalo ejele ma ubotshiwe ma ucula ungabona ukukhethwa ukuthi kuthiwa buzoculela abantu phandle kwekwanento okuthiwa i-stop right oke kwenzakala nje ukuhlanganisa abosifuna ungabona ukukhethwa ukuthi awuzahambe ecula ku-stop right lingamaqembu nje la uzwe kuthiwa iqembu liyakhethwa la kwakujabulisa ngoba wawubona into yokuchaya ngomoya anti ngikhuluma sasesemdulwini ubona into yokuchaya ngomoya so sasihlala sikukhulekela ukuthi iqembu lakho ejele liyaziwe njengeqembu elingcono kwenzela anything so kwakulamaqembu vela amakhulu engangwatholile khona lapha ejele ayazakala ukuthi aphuma phandle so indlela ukuthi ngiziveze ku-officer in charge ukuthi into lesengiyenza ngangingancindezeleka ngaliphiwe ithuba uthola ukuthi aya kulasikhathi officer in charge wabe ejakile ngabe mnyenza iplan ngabe ntshintsha iqembu leli ayigama ngabe nsithi iqembu leli selingamaJawunda amahle lali labafana beGwanda Okay. mina ngingumsuthu vele umsuthu uyasithiba suthu ngisazela ngaphi ngingumsuthu ongazaziyo bafika lapho ngilitshintsha iqembu ngilibize amaJawunda amahle abafana sebevuthiwe buso angithi masi practice singosibotshwa sokuthi siyabonana phakathi into le inxa ingavele emehlweni ngala abadala umbana bazale emthatha kuthi ngelinye ilanga mayisiza ku-officer ku-inspection u-officer in charge ngingabacelanga bona labe njalo kubacela ukuthi ngifuna ukuziveza phambi kwabo right ngabo ngananzela nxa ngiqhubeka ngibacela vele ngizacena ndahlekelwa into yami sihlezi ngatshela abafana ukuthi into enzayenza linilandele nxa besithi foreign lapha siqutheni phansi into enzayenza lisukumele liqembu ngoba abafana ibasebeyizwa into yethu ukuthi iyaphila sasa silengoma esibhalile ngayo officer in charge angakaza ayibhalelwe ethi eyayichasisa ngokuthi ungumholi okwazi ukuhola abantu behluphekile bezibone sengathi abasekho esizini sicela ukuqhubeka usikola njalo wawuthiwa nguMashabire ngale officer in charge wakhona ingoma lengangicula isindebele kodwa wakuzwa kwinto lokho la ngendlela esasikida khona uthe buya ngamsukela ingoma ngamsukela ngamuzwa ekhuluma ngesishona ebuza uRehab officer wathi khoma thwange mana uyo akhe vipi singamzibi
bangani bagagasa ukuthi hayi yena selesikhathi nje bephumile wathi kose ndisingamoni wakhala kakhulu wathi ngicela ukuthi anilandele ngikhuluma ngento ukuthi akula muntu wamvezayo ku officer judge ngikhuluma endaweni yayinzima ukuthi ngangakuchayelo ukuthi sikuthiwe foreign officer judge mangena uyasukuma uyacula ngangakuchayelwa phansi kwenyawo nthambi kodwa isibindi sami sathi ukuthi ngisukume ngicule ngacula wathi kanilandele office hey mate manilandele office wafika wanika inyembe stage kulento okungivia bakufaka lapha uyabucotshwa ukuthi ungumbhanti into osunga ubonisa amanye amabhanti into umbu bakhuze ilizwi lakho lisangaba lamandla endaweni kuthe kusuba njalo yaqala impi nje yabonye usibotshwa labacula basekwenzela umoya ukuthi wasusiba nguqubula moya angithi uyakubona mntana uthola usibotshwa sebehlala icebo lokuthi beqamba amanga ukuthi uthiwa ngumuntu onje awukho nje so but ngalwisana lazo into lezi kwazi kwathi khona omnye uGadjele engimkhumbulayo ngiloku ukukhuluma la ngimbongi right enanzelela into yami kuzabuya umkhulu wamajele senihlabile wabuza ukuthi kuthiwa yikuni lokho esikugidayo wanlanda uGadjelwana wathi mfana ngicela ukuthi into le yakubophisa ungasayenzi hamba phandle uyecula kuza kubhadala sengubonile ulesiphiwo mzukwana ufika phandle uzayenza into ebonakalayo ikokhonokho ikakasi ngelesizwe kakasi ngelabantu uphuma nini ejele khehla ejele ngiphuma ngo2023 I'm sure hawu izolo lokho besikhona apha kubo July alright ungumuntu ofuna ukucula uMaskandi mawuphuma ngiphuma vele uMaskandi lo mama phandle ngenzela icebo lokurecord uMaskandi because seke wafuka wambikele ejele nsenza into bamkhuthaza ukuthi kancedise ngiphuma phandle ngizicabangela yini uMaskandi bakethi ake nibonise uKing Nation uthando usiphathele ingoma yakhe entsha cha brand new from the box ethi khona hayi iziphula umthetho kodwa ke besifuna nje ukuxoxa kancane naye bese selidedela ke ingoma entsha cha isingle yakhe irumba ufika njani khehla sithi gaga ufika njani erumbeni nala ukhona manje erumbeni mangifika phandle ngaba lomnyama ngizahlala ngikutsho nje khonokho irumba bengayiculi mangifika phandle ngithole iqembu elidumile kuzinsimbi zejwana right mangifika ngithola angibaboni mina kulento engizayiveza abantwini mina ama mazi sidalwa akwazi umbono vele iface yami le yakhe angibone emaphutsheni angimazi vele sidalwa okay mangifika phandle ngithola ukuthi vele abantu bonke bathi ji abanye bazibiza ukuthi bangivimba ndix uyazi umhlaba wonke uzibiza ngeslogans kama eli vimba mami ngiyakubona ukuthi into lokhu kuyaphila but amphumi entweni yami yokuthini yokuthi ngingacula uMaskandi kuthi ma ngile 2 weeks uma eli kube lesinyama benzi accident umama wami labana bami insimbi zejona bebezithanda ukufa kunabo gogo nje ogogo bami ephila umama wakhala inyembezi I remember uma elo wachona lo mphathi wamanje ngangikhonza i12 apostle lo mphathi wami okuthiwa ngisadaba wachona kanye kanye so kwakuzamela abantu besifeni sikabani sikama eli lesifeni sikasadaba omama bakhetha ukuthi bafuna ukuthi kuyiwe esifeni sikabani sikama eli ngiyacabanga kule nkulumo engayikhuluma ngathi mina usadaba wangifundisa ngimncane ukuthi impilo iphathwa njani ngokumesaba uNkulunkulu so ngicabanga ukuthi kimi umuntu ongcono kumele ngiye kuye umama wakhala inyembezi wathi ukufa ngabe kwazi ngabe kuthethe lobugogo ngabe kusibuzile thina bese kanjani besiyayala so ngangivele ngisenhlelweni zami zokuthi ngiya record uMaskandi so bese mvuka nje ngipractice eKatari so okwinto lokhana njenge artist ngazibuza ukuthi umama ezekhetha ukuthi ngabe ukufa kusibuzile mbana okwathiwa ukufa kuyabuza ukuthi sibuze ukuyadithatha bani ugogo ethi ngabe kwabuze yathi kwakhetha ngabe uthe uthatha ugogo kunokuthi kuthatha ufana lo ebajabulisa so okay kuthe kunjalo kusasa ngangizavukela komnye umfana othiwa nguThira ezitolo ngisiya practice ayikho lapho okwakule sound khona yazi ngathi mbamba iKatari ngizichala nje ingoma zami zeMaskandi engangivele emfuzi record ngathi mbamba iKatari nje sengilokuyinto kokufuna ukukopa ama notes erumba angazitshayela okunye okwi-rhythm kwami ngizwe kumnandi ngabe mpomba ukucula ingoma le ngikhuluma into ukuthi lo trust lapha khona uyakwazi ukuthi nguye umqali wendaba le right
Ngangitshaya ingoma mpomthuku ufa baba ngabe kuyabuza bekufanele kuchaya telefoni kuchayela emhlabeni kubuze bonke abantu kambe kufanele ngimthathe ingabe ngimyeke ngabe sayalala yuma eli umuntu wana wayengishuta iphone mina vele iphone ngaleso sikhathi ngingelayo wayengishuta iphone okunto lokuyana uthe kulalele yedwa ubona ukuchaza wabentshela ukuthi wona mfana wathi ingoma le mawungayi recorder abantu bengakujabulela kakhulu futhi ungakubonisa umuntu wengoma lo wena usafaka ukuthi ngakuthatha ugogo hayi mina gogo kayithi mina sengisibhakela nje anti sokumele kupheqa amazwi abe mnandi abantu benesimo kodwa ngabe wafaka ugogo yazi lama ngabe lirikeli ukuthi ugogo ngabe usekukhuphile izwi hayi mfethu so makwenzakala njalo ingoma lokuyana enhle ngijujumezelwe kuthiwe ku record angila mali ngisanda kuziphumela ejele vele ngisazinukela ingubo zejele angila lutho nxa umama sekhuthazwa abantu abaningi lo Freeman emtsheni Nation Records umama wakhipha $50 $50 ngavuka ekuseni istimela sasikhona apha ngavuka ekuseni ngagibela ngafika ngo8 kuthiwa kuneshi because base bengixhumanisela noneshi ngamazi mangifika uneshi ngithi manje lapha mbani umuntu ozancedisa emakatarini angabi good phela emakatarini erumba hayi kulomunye efonele kuthiwa nguSaboy ngiyamuzwa wanemba ngapho afonela uSaboy mayifonela uSaboy ahlabe echicha sikulungisa uSaboy into ingoma lokho right kuyachayeka sikulungisa ingoma leyana mfuku ukutshela uneshi phela mina ngangaso King Nation ngangisiyacula ingoma nginguNation anti loane nya recorder kuye nguNation so ingoma into esiphelile kwapha ungabo 11 eseyibhala ingoma lapha eseyimastile wathi ingoma ngibhale bana benzini Nation uNation wathi na lapha ngathi Nation abantu bazadima engicula ingoma le awuleli ngibizo ngalifaka mina lapho umuntu ufaka King Nation kwahle kwaze chayisa Wi-Fi King Nation ingoma lana angisakwazi ukuthi ngayisendela bani ephuma nsithi zwana kuingoma kwami ingoma le ntenze yafika ekhaya senitshelwa abanye abantu abajala iFacebook kuthiwa mfana utrend abakwazi ukuthi Gaga silesizwe ake senze kanje sizwe ke your latest song ethi khona izephula mthetho King Nation brand new from the Bogies nanso ke ijabuleleni bakithi Alkhali Gagas ziyawa wena ziyanginga hayi namhlanje ngomathi ame siqale ukuxoxa noNation ngo12 kumele siqale ukuxoxa ngo12 kuze jawu 3 lokhu sikhuluma naye right King phela inkosi Nation uyinkosi kabani inkosi yesizwe uyinkosi yesizwe hayi erumbeni okabe inkosi erumbeni ingoma yasikhulumela ithi hayi ibhanti likimi usuthatha ubukhosi hayi lapha zohanjwa kakhulu mntana uyazi into engiyithanda ngomaskandi wakwaZulu they are not apologetic ngetalent abalalo ungathola ukhuzani ezitema ezizwa ezibiza uthi nguye uthola umthandeni naye ngapha ezitema kanti wena mawungasazi qhakezela izandla uyaqhakezela kodwa ngizakhuluma khona apha mdala andwazwa wakhuluma inkulumo mina ngicanda uqondana lami kathesi ungalanda omunye umuntu vele ngizawuqondisa straight through ungalanda umculi umbuzo ukuthi uNation uyakudlula yini ngengoma akafuni ukuziveza amandla akho ukuthi ethi uNation umncane umbuya besaba ukuthi abantu bazathi inteni mina ngafunda kumdala uMathini umdala uthi ingoma kayimkhipha umuntu igazi hayi akula muntu oyenza into enhle ongafuni imbonani akula muntu oyenza into enhle ongafuni ukubukwa lokhana uyabusuzama uvela ufuna ucatshe ekhoneni kodwa iqinisweni lapha nxa ngidlala ingoma le njengoba ngikhipha ingoma le inhloso yami ngokudlula abaculi bonke nje abaculileyo benthe challenge ngiyokuthandela iqiniso benthe challenge umfana oculayo o serious kabe ezogqibela ingoma lethu umzela sesiyudlile ngilethemba lokuthi emfaneni oku competition sibile emculweni uvalo luchayile angagijima e-studio ezamulungiswa kunye uyakwazi ukuthi manje iproblem ezaba khona Nation iqiniso lithandwa emhlabeni nanko uzohamba bele problem from experience alithandwa iqiniso injalo kodwa ke kuhle kunjalo gijimani
ngoba isikhathi yiso seneso isikhathi masifikile khehla siyafika ngike ngathi ngikhuluma off mic off camera ngathi khona uyabubhizi magonye uthi yimi bakhona abafana baqoqodayo eminyango bathi sifuna ukungena i-career le is very short nabo nation bangenile so inspiration yakho erumbeni kwakunguma eli kuphela yedwa so amazwi wakho probably towards that athini mina ngizakhulumisa amazwi lawo ngiwaqondise abalandelini berumba labathandi bomculo wakithi right makuthi bathanda ukwenza iqiniso maqondana lerumba besicela ukuthi kubahleli bomcimbi bonke nabantu abakwazi nje ukuhlela imicimbi besicela ukuthi behloniphe uma eli ngokumenzela umcimbi uthabahleli idzokorora ngesishona abahleli bemicimbi besicela ukuthi abahleli bemicimbi abantu abalamandla ukuthi bangahlanganisa abantu ukwenza umcimbi biza abaculi mina ngesami isicelo lesi bengicela ukuthi behloniphe like usuku kwama eli berole bonke abantwana abancane abangasafisa ucula begethe ama talent ukuthi umntwana ozakwazi ukuzolungisela uma eli ngoba uma eli eqinisweni uyenzile irumba yethu yabanzima uyenzile irumba yahlonipheka kadesi umculi asikhulumi ngama content creators sikhuluma ngomuntu ofuna ukuba ngumculi ma ungumculi ukuthi ufuna ukuzocula as long ingoma yakho ingela message abantu angeke besayilalela ngenxa kama eli thina sikhula sigida irumba from ngeke ngagida ingoma zabo tek ingoma zemokisi ingoma eziningi beziqala ngerhythm iqale ngerhythm ubulala kodwa kathesi ngemva kokuthi uma eledlulile emhlabeni akula muntu olengoma yakhe eqala ngerhythm bonke abantu ingoma isiqala ngelidi kuqale kukhuluma ilidi abakufuni ukufakaza ukuthi bakukope kuma eli ngoba bale pride eqinisweni kumele sikuveze kuphelela ukuthi uma eli seyenzile irumba yabanzima likathesi lo mfana omncane ubona nzelela amavukani lawa abaqalisa kathesi ucula ingoma yabifika ibe lamandla ukwedlula umuntu ole 14 years ecula ngoba ivukani leli kalizange lafika layenza okwala ukuthi Andarich ufika wakopa into eyenzwa ngoma eli so ma ukopa that thing eyenzwa ngoma eli kunzima ukuthi ugeje ingoma kunzima ukuthi uchawudaka abanye babe sithi wena mhlawumbe kumele ngawangena esikhaleni sikama eli kuzothiwa ngiyapolitika ngiyaxolisa asopolitiki iqiniso esikhaleni sikama eli wahlala ngendlela elombeko mase benithethisa wahlala khona lapha ubona njani ukuthi mhlawumbe kwathiwa khona hayi ithatha ipattern ugijima nayo into le ilokunzisa ubuhlungu ingedwa because kwakuliphupho lami vele sengizwile ukuthi abantu bayazi ukuthi ngiyacula kwaba liphupho lami ukuthi mina ngabe kumbe uBrema uyamfonela kwangakabe amankulusi andikaze ngikhulume noBrema hayi siyake sikhulume ngubhuti omdala ani ngikhuluma ngesikhathi abantu besakhuluma ukuthi wayekungathatha umfana lo lami ngamfisa ukuthi inkulumo le ngabe yahamba yehlala straight kuBrema ngihambe ngecula ngisimze jwana uyakwazi ukuthi into yokuthi kimi ayiphakamele into Brema ngiqabuze mani mina ngingedwa mangulalela uma ele kwenza nyabe nguzilokho into ngakukwanisa ngikwenze nje indlela ayekwenza ngayo but amvunyelwa phela mina ukuthi umqabuze lalela ngutshela kulomuntu ongaku inspire kulungile ukuba inspired but wena ngendlela esengikulalele ngayo ngakubona ngayo kwawena unohambo lwakho kumele uluhambe injalo ngoba nga ungeneke ensimbini ubuzohamba ngonyawo lukama eli wehluleke ukuzithola wena ukuveza uyabona kule ngoma uzitholile lapho ukhuluma nathi ukhona e-studio benzithi ngifuna ukuzithola ukuthi ngoba uzitholile impilo yami ngiyakutshela kule ngoma uzitholile so ngoba kubalulekile ukuthi uzithole hamba ngayo le ndlela of course insimbi ziku-inspire insimbi wabukela kizo ayikho into errongo lapho number 1 kodwa ke zithole na ugijime ngakho indlela yes munani so injalo into yona le so bantu bakithi bengiphezulu kwento ukuthi ngiyacela ukuthi kuke kube losuku nje lokuhlonishwa inkosi yami mina yinkosi yami ngerumbeni ma eli yinkosi yami why kade ezindumile labanye abafana erumbeni bangesabiswa ukuthi ngahlala phezulu kwezinyathelo zikama eli ikatari nxa ngitshaya mina amfuni ukuchaya ikatari yachawombani mina mfuna ukuchaya ikatari elandela ingoma engibhalileyo ma ungalalela ingoma zami ngafuna ukuthi kulomuntu ombhalelayo mina ngikwazi ukuthi ulethi iphepha lapho likangicula ingoma ngiyayibhala njani ingoma yolachuni ingoma kumele ibuye nilele ihlabele uchuni abuye uchuni ngemuzi ukuthi ingoma le kungakela katari zibuye ethongweni ingoma mina unkosikazi wami ungambuza uyakutshela ukuthi silokuxabana
mina ingoma ingabuya ebusuku ukuthi kumbe uhamba njani ingabuya nyamvusa ngithi ngicela umboleke ifoni yakho mangakuzuse efonini nami ingoma lezi ezinye ivoice yabizwakala ukuthi umlobelele ngivuke emthethe sengithola ingoma le ngambalekela ngikwanza ayithatha nga ingoma engikwanisa ukuyenza ngoba angikwazi ukuthi unikeze amabala uthi kangenza ingoma lokuyana kuyenza ukuthi ngicine sengithatha utune womunye umuntu owacula ingoma yakhe senzama ukulungisa ngamagama kwami ku5 phezulu mina I believe ukuthi idlozi imali khona kuyikuthi ule assignment ukuthi wathi abuzocula emhlabeni ingoma kumele ibuya kumele uyidinge abakuxoxe posters ukhuluma ngedlozi no siyabonga ke uhambo luyapi mhlambe in short uthi ufisa ukuthi maybe in 5 years time 10 years time sikubone ngawo mina vele kahle into le uyayibona ukuthi abaculi ukuduma komculi sikubonela maybe South Africa izinga lika Khuzani mina ngesami isifiso mfuthi izinga lika Khuzani lobele kaMthandeni ngifuna khonapha eZimbabwe lilibone kimi ngiyayithanda le ngididwa ilento ukuthi abantu bakithi ngingazama ukuziveza ngizilethe ezingeli kaKhuzani katesi ungaqoka kahle impela uqoke kahle besmart usiza kuperform abantu bakithi instead of bethi hayi qhawe lethu usmart izinto sesikhamba kahle uyabezwa bethi sezenza uKhuzani but eqinisweni vele ngifuna ukuyakhwapana ukuthi ngibe li celebrate leZimbabwe ukuthi makukhulunywa ukuthi kuthiwa uKing Nation mina ngifuna nxa umuntu ezakhipha ibala lethi King Nation azi ukuthi lapho ukhuluma ngenkosi yento eyenzayo mpinji yami ngiyawubonga umoya wakho ngiyawuthanda umoya wakho ngoba akekho umuntu ongakusukumela ngaphandle kwakho hlala unjalo une confidence in your art une confidence in you as long ungahluphi umuntu ungakhathazi umuntu as long wena uthi into yami ngizayisukumela ngizayiphakamela uza kuya kude uza kuya kude kakhulu kube kuhle kube njalo ikakasi ngelesizwe valelisa abantu King Nation nge 2 words kanti ufaka ama message manje abantu all right bantu bakithi ngoba sengilivalelisa isikhathi sebenza ngesikhathi bantu bakithi engingakusho bengicela ukuthi li support kungenzakala ukuthi kunamanye amazwi akusupportecha asangavela ngabanye abantu kodwa iqiniso elivela ngo King Nation namhlanje mina ngu King Nation live engichayayo ngithi kakula mfana ongedlulayo mawufuna ukuthi ungizwe kahle ukuthi ngichanjani nxa usenza umqimbi ngiqhatsha ngingafika nyenza into le engayikhuluma ngathi esungaphindi ungiqhatshe engizama ukukutsho ukuthi bantu bakithi mina ngihlala eSouth Africa ngihlala eSouth Africa kodwa eZimbabwe ukubuya kanithatha 2 minutes ngiyabuya ngeflight ngiyabuya ngamabhasi ngento yonke ebuyayo umuntu omkhulu so into elingayenza sicela bahleli bemicimbi elingapha ekhaya lingagcini ngokudlala ingoma zethu emaredweni these days sesithola imali ngokuthi lisiqhatshe ngiyafisa ukuthi lizwe ngami ngicela lingiqhatshe ngizosebenza ekhaya ngizimisele ngizabuya ma imisebenzi ikhona siyabonga King Nation zona ezeluso olukhulu izoziqhatsha zenezi good alezi masibaba right King Nation good luck DJ Khehla ngifuna ngikufuna high and low awu wena la uyadingakala masibaba ndejaziko naye yabona masibaba bakhala ngawo hayi the problem uyinkinga right hayi ingoma yakho bakhala ngayo bathi imnandi ingozi ukhona obuzileyo lokuthi hayi ibizo lakho ngubani owemazweni lapha yananso United Kingdom thena imusic yakho isweet angazi ukuthi singathi sweet lo King Nation vocal yonke into nabe ngithi spicy usweet lo King Nation wena ngwazi right ake senze so sivalele sibakithi siyohlangana ke ngeviki elizayo kuthetha zonke on Thursday ngihamba namakhehle sizwe and then on Friday sihlangane ke ngihamba noMagonya uNombeko ciao cheers kube mnandi kube njalo gagasi liyabhodla siphuma ngaleyo ndlela alibhodli gagasi